Kasus pencurian di Peker Anyar Singaraja duga Sabtu 19 Maret sumber rekame teken CCTV ini. Cuma pelaku ngidang melain nggak berpipis lione duang dan sejuta. Di rekamannya entu ngena anak muani nganggo elem, membaju lengan dawe, mecelep ke pedagangani. Ia lantas nyemak tas kresek ane gelahange tekan pedagange ane sedang mesari. Kasih Humas Polres Buleleng AKP Gede Sumarjaya nuturang, pelaku ngidang nyemak tas plastik ane mewarna biru entu, ane gelahange teken sening sarimpen ane medagang di Pasar Anyar. Di kereseke entu, misi pipis lione duang dan sejuta rupiah. HP Nokia selem, aja buku tabungan Bank BRI misi nota belanja. Korban man mekeraikan, cuma pelaku ngidang melaib menekin sepeda motor. Tim Bali Express ngelaporang.